alipendelea naye afike hapa. Unaweza salimia mkutano. Mimi hapa niko wa hii community na mko mnaona disi kwaya yetu iko na shangilia. Nakuya kama gavana makamu na gouverneur intérimaire, nikasema siwezi kwenda nyumbani mwa baba mikono bure. Haiko hivyo. Haiko hivyo wadugu. Najua makanisa mengi hapa, nilitembea tangu niko Uvira, makanisa mengi inakuwa na shida za ujenzi. Labda mtatuambia projet zenye mko nazo, tutaangalia. Lakini mie kwa siku ya leo nilikuya na franga ya valere ya saki 100 ya sima. Sie ni mambo ya visuele, hivyo hivyo. Okay. Kwa hiyo bila hata ni dala 1000 hii. Naachia representante. Asante. Mtu maua umpatie angaliki hai. Usimpe maua wakati ambapo yeye hata sikia, hataona, kisha unasema fulani alifanyaka hivi, fulani alikuwa hivi. Si vizuri. Gouverneur Honorable Jean-Jacques, tuna haki ya kumpatia Mungu sifa na kukuinua pia kwa matendo mazuri makubwa ambayo umetenda kwa kanisa la 34e Kadafi. Kazi ambazo umezifanya kwa Kadafi si bure. Mungu ndiye anayejua kulipa, atakulipa. Tulikuwa tumenyanganywa parcele yetu tulionunua pale Kishasa. Kwa msaada wako ile parcele yetu ilirudi kuwa mali ya Kadafi. Tumekuwa na shida pale Bukavu ya parcele yetu ya station Kasali, paroisse Kasali. Kila njia yote tuliyoifanya haikuwezekana. Mpaka imefikia kiasi cha kwamba tumetumia mbinu zote, tumekwenda mahakamani, tumesamba, lakini kwa kupitia ndugu yetu mtoto wa 34e Kadafi, ndugu Jean-Jacques Elakano, tumefanyikisha kupata barua kutoka kwa raisi kusema kwamba ile ni mali ya 34e Kadafi. Siku moja walikuwa wako Kishasa, wanakuja parquet tribunal ya paix ya pale Bukavu inafunga representant wetu. Yeye alikuwa kuseminaire, lakini hakuhesabu ile kazi yote. Nilipomuita alipokea simu, alishughulika kadiri awezavyo, na representant wetu balimwachilia pale pale. Yesu alipanda msalabani, yeye naye kwenye msalaba. Alipanda yeye naye kwenye msalaba. Sema kama alikimbia alituacha hapa. Yeye alitoka akaenda Fizi akamobingiza. Kama kuna babiana beko hapa, mimi najua ni juu yake. Acha tumsifu na tuseme wazi. Bwana sifiwe sana. Mzee wetu Mungu akubariki sana. Tukijikosantre par force, atapita. 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 Beze tubeko na wale watu wanataka ba notable politique. Pourquoi tuwezi naye kuna mwenye anakuwa notable politique yetu? Bwana tusaidie sana. Dans la vie, il ne faut jamais oublier ses repères. Il y a un temps où j'étais un acteur politique important dans la ville du Bira, dans l'opposition. Et la radio, le messager du peuple, nous avait beaucoup aidé pour faire la promotion non seulement de notre parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, mais aussi de ma propre personne. Aujourd'hui, comme le messager du peuple est en pleine construction d'une maison, comme tout auditeur et membre de la radio Le Messager du Peuple,
et à ma qualité de l'autorité provinciale à l'intérim, je me suis senti aussi concerné et j'ai apporté ma contribution de 100 sacs de ciment. C'est un geste qui me relève. Je me disais que je vais désormais cesser à soutenir les politiciens, mais je me dis, il y a encore des gens, comme on dit souvent qu'il y a des faux et des vrais. Vraiment, l'excellence Elakano est parmi les vrais, parce qu'il a promis et il a réalisé. C'est parmi les rares politiciens à qui moi j'ai soutenu et il a... Kanisa la Bwana mjambo. Anakuwa mke wangu.